ne bi nikad rekao da on sprema nešto. Tako. I tek kasnije kad smo vidjeli na televiziji da ovaj puca po ambasadi. Šokirali se tu. Znam da je to ko svaki rat, gore od pakla, razumiješ. Čuo sam se s Burazom, njemu to sve smiješno. Raketa padne, ofenzive, najviše stradaju nevini, a najmanje je onaj ko je odgovoran. Ne smijem ni razmišljati o tome jer znam da mi mati tamo Buraz taj. Nemam pojma. Pa on mati i sna i unuča. Šta je, nisam se čuo, eto ima još par mjeseci sa njima kako mi to javio da je stari poginuo, otac nismo čuli, ima 2-3 mjeseca. 3 mjeseca. I ne znam, nisu živi, nisu ni šta je sa njima. Znam da je to ko svaki rat, gore od pakla, razumiješ. Najviše stradaju nevini, a najmanje je onaj ko je odgovoran. Ovo što se radi od ti sad vojnika Isilovi, to je meni sasvim fair. Ali ova djeca i to ne znam šta će biti sa njima, kako će to proći, zato ne smijem ni razmišljati o tome jer znam da mi mati tamo Buraz taj. Dino je rođen u Bihaću, odrastao je u tom gradu, kako kaže, u normalnoj komunističkoj porodici. U mojoj familiji se vjera nije nikako praktikovala do rata. I onda u ratu kad su svi počeli nešto biti vjernici, počelo se postiti i to je to, Ramazan i kapak. Poslije rata onda mene stari poslao u mekteb, eto, onako, neka. Buraz moj se rodio, nakon toga onda stari počeo ići u džamiju, hajde. I sve žešće i žešće, ići u džamiju češće i družiti se s raznim ljudima i onda su počeli kod kuće da svi klanjaju i to stari došao, rekao mi trebamo da se okrenemo vjeri i to je to. I nakon toga isto, u tom nekom periodu do 2000-te, šta ja znam, upoznao je te momke, vehabije i to i sa njima krenuo. Moj stari se našao u tome malo radikalnijem smjeru. Onda su tu počeli dolaziti ovi Nusret Imamović i ta ekipa. Ta predavanja se počela slušati i stari se nabrio na to i onda su jednom ljetu došli nama vamo u Bihać iz Maoče ti ljudi. To je bilo neko druženje. Nakon toga stari odluči da odemo tamo u Maoču, bili su neki ti vjerski susreti to. Dinin otac uskoro napušta posao jer mu nisu dozvoljavali da klanja 5 puta dnevno, a morao se rukovati sa ženama. Odlučuje da odsele u Maoču, ali se 19-godišnjem Dini ne sviđa ta ideja. Zabavlja se sa djevojkom koja je Hrvatica, iako njegovi to ne podržavaju. Moji nisu bili za to, njeni nisu bili za to. Mi smo se tajno nalazili, zajedno bili i to. Nakon nekog vremena ja posveđam sa svojima i odem od kuće, radio sam negdje neka autoprovan, živio to ljeto vani u šator. Nakon toga pokupimo se i odemo u Hrvatsku. I bili smo tamo 20 dana. I našli nas, pokupili nas, doveli nas vamo. I onda od šoka tog šta ja znam, sutradan prereže vene, završi na psihijatriji. I ja, šok, šta ću. Bili smo još malo zajedno, nakon toga smo raskinuli i ja skroz, psihički otišao. I prepustim se tome svemu, vratim s kući, prepustim se skroz staro, pustim da kako on hoće. Dino sa ocem, majkom, 10-godišnjim bratom Harunom i 7-godišnjim bratom Osama Ahmedom seli u Maoču krajem 2008. godine. Ja sam bio tu 3 godine. I u te 3 godine, selo ko svako selo, svako selo je otprilike neka zatvorena sredina. Pogotovo tu je selo je u sred šume i da dođeš tu moraš maksus doći, nije nigdje usput. Živi se od poljoprivrede, od svog rada, uglavnom ljudi žive tako. Rade, zarađuju kako ko zna. A što se tiče vjerske strane, to zatvoreno skroz. Strancima je totalno, nepovjerljivi su prema strancima, bilo kome. Uguste, kogod dođe, uguste ljude, ali sa nekom distancom rezervom. Pridržavaju se tog nekog šerijeta, svi. Tu žene su sve pokrivene, djeca sva uče te arapski fazoni i to. Stara se snašla, stara mi super bio, stari bio ugledan građanin tog mjesta.
a mene su uvijek ono nekako s nekom rezervom i nismo shvaćali ozbiljno jer sam bio ono, uvijek zapitkivao. Kad sam takav čovjek, ja preispitujem sve, ne mogu ja sad slijediti bilo šta. Ono, hej buraz, ti mi objasni zašto je to tako. Kod njih nema zašto je to tako, kod njih tako je rečeno i moraš tako. Godinu dana nakon dolaska u Mauču, Dino se oženio. Kako kaže, doveo je suprugu muslimanku iz Zagreba i skupa su živjeli oko godinu dana. Međutim, obzirom da je ona prije toga bila udata, vođa u Mauči Nusret Imamović ga je natjerao da se rastavi. Ja otišao onda, nakon toga, da dođem sebi. Otišao, radio sam to ljeto u Sarajevu. I vratio se, kad sam se vratio. Onda neki frajer me optužio da sam ja njemu ušao u kuću bez dozvole, bez pitanja. A desila se stvar da sam ja majstor vodoinstalater. I on je mene uveo u kuću da mi pokaže kuhinju šta treba raditi u kuhinji. I logično idemo na dvojice po avli, pričamo i on je u kuću od mene uveo i pokazujem šta treba i onda to je ispalo ko ja ušao bez dozvole, nisam ga pitao. Ja imao isto ovako kosu dugu, on mene šišaju za kaznu. Tad sam htio spakovati i otići. I stari me molio, kumio, nemoj ovako onako i te priče. Iako se rastavio, Dino je ostao da živi u Mauči. Nekoliko mjeseci kasnije u potpunosti mu se promijenio život. Uhapšen je zbog pomaganja teroristi. Mevlid i frajer koji tu isto doselio, on je rodom iz Sandžaka, dole iz Pazara. I on je u Austriji živio. Čuo sam, pričao je on o tome. On je valjda tamo bio sitni kriminalac nekakav, opljačkao su nekakvu banku, nešto šta su radili. Dobio 3 godine zatvora i u zatvoru se upoznao sa islamom i kad je izašao onda postao vehabija. I počeo dolaziti u Mauču i nakon nekog vremena doselio se. Ženio se i tako. Inače on običaj ima svako nekoliko mjeseci ide u Sandžak materi dole. I tu noć on pitao mog starog da mu pozajmi kola ili da ga neko odveze u Brčko ti je na autobusu. Stari nije mogao, veli, haj uško ti odvesti, haj hoću. I ja ujutru spakujem, bio još jedan sa mnom frajer. Dođe torbu, stavi u kolo, jaknu sjednem i odvezem ga dole. I odem mi u Brčko i čovjek odjednom se počeo, znaš, bil ti mene mogao od Bas do Sarajeva plaća tebi gorivo, sve ovo, znaš, nadam se autobusom ići. Muzika, žene, ovo, što odjem smeta, znaš. Hajde, reko, vi ću sa starim. Ja zovem starog, 10 minuta ga zovem, 3-4 puta. Čovjek se ne javlja nedostupan. I ništa, šta ću, hajde, reko, hajmo. Pa, on, normalno se ponašao čitavo vrijeme, lik je fenomen. Prespavao je veći dio puta, jednostavno lik odmarao, odzada, stavio svoju torbu, jaknu preko nje i legao spavati. Čitav put je on bio oko je normalan. I kad je bio budan, isto je normalno se ponašao. Čitav put, od Brčkog do Sarajeva. Ne bi nikad rekao da on sprema nešto tako. Ja sam izotro otišao i snimio oporuku. Inšala, Amerikanci. Oni su stali u borbu protiv islama i muslimana na cijelom svijetu. A žena je spavala s djetetom. Poslije džami, ja sam na sabah bio, zamolio jednog brata da me povede za Pazar. On rekao, ne, prvo je bilo da me povodu do Brčkog, do autobuske, pa da idem ja autobus. Kad smo ga ostavili, ništa, on ostao na stupu čekati tramvaj, šta li, mi u kolima i nazad kući. I tek kasnije kad smo u Kladnju se vratili na kafu kod jednog čovjeka, vidjeli na televiziji da puca po ambasadi. Šokirali se tu skroz, pobijeli obe dvojice. Imamović je reagovao tako da skroz je bio bijesan. Ko, šta ste vi uradili? Što ste ovo, što ste ono? A mi pojma nemamo ničega, ni kriv ni dužan. Dino je naredna 3 mjeseca proveo u pritvoru u Bihaću. Sarađivao je sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu i tužilaštvom Bosne i Hercegovine i protiv njega nikada nije podignuta optužnica. Po izlasku, međutim, nije želio nazad u Mauču. Došli su odmah kad sam ja izašao, sutradan tjedan vratu Maučan ispio. To je izgledalo
došli oni razočarani sa mnom kako sam ja. Pa neću, rekao, ja hoću da ostanem ovdje, šta? Ti vakinak i tiš ovo, tiš ono, hej, moj život ja ću kako ja hoću. Dinin otac mu je toliko zamjerio što ne želi da se vrati u Maoču, da mu je zabranio da spava u istoj sobi sa braćom. Stara je napravila u jednoj sobi krevet ovoj dvojici i ja sam u toj sobi spavao. Stari nije dao da on spavaju sa mnom. Frajer došao i kaže, neće on meni spavati sa tim čafirom zajedno u sobi. I mene to braće smo, familija smo, šta je ti čovjek normalno. I nakon toga što sam ja njemu rekao, neću, prestao nismo još nikad pregovorili nakon toga nas dvojice. Sa ocem se više nije čuo, ali sa majkom jeste preko telefona. Rekla mu je da je otac 2013. godine otišao u Austriju da radi i zamolila da izvadi braći papire za pasoše, da napuste Maoču i odu kod oca. Ipak, to je bila neistina. Ja sam to sve odradio, ko navodno on će ići isto sa starim otići u Austriju pa će biti tamo. Hajde, rekao, dobro. Ja pojem nisam možda šta se sprema. I nakon toga sve okej, odjednom ne čuje, nema ništa, ne javlja stara neko vrijeme. Zvoni meni telefon, broj nekakav volkački strani broj neki. Šta je mati? Ovo, vamo, tamo, gdje ste, šta ste? Svi smo super, sve dobro, sve super, Ja, onaj broj na kompjuter da vidim odakle pozivni iz Turske, bog te. Mene ufatila glava obolje nama. Ošli dole u Siriju. Osjećao sam se grozno. Da sam znao da to spremaju, ne bi im ja to nikad izvedio. Jer, realno, ne bi mogao niko ni drugi izvaditi, morali maksuzno doći. I da sam znao, spriječao bi nekako. Prijavio bi nekome, šta ja znam, nešto bi radio. Mjesečno možda smo se čuli, javljali se. Sve super, sve ovo, sve ali nekako u pozadini skužiš da nije to sve bajno, kako oni kažu. Ratno stanje, nije to jednostavno. Stari buraz idu na ratište. Pa 15 godina mali na ratište ide. Često smo se i svađali i svašta nešto, on su mene uvijek zvali da dođem tamo, ja njih zovem da dođu vamo i šta ćeš. Prošle godine Dininog brata Haruna, tada 18-godišnjaka, ubile su kurdske snage, a kasnije mu je i otac stradao u borbama. Čuo sam se s burazom tim par puta i ofanzive, Urnebes, Rusi, pričao mi šta se sve dešava. Njemu to sve smiješno, bolan, raketa padne, raznese po seli, tebi to smiješno. Šta on zna, 18 godina tek. Oženio se sa 16, dobio sina sa 17. I eto, poginuo. To ljetos u Ramazanu, valjda. Izvlačili se, akcija neka šta je bila, Kurdi pritisli. I kako su bježali motorima, protivavijonskim topom pobio njih, trojicu, četvorcu. I nisu ga, što najgore, nisu ga nikad ni izvukli, nego ostali tako. Moja mati, ništa. Osjetim ja da jer nije jednostavno. Svađali smo se isto tako. I onda nam se javljao mlađi buraz, sa njim isto te neke, uvijek neke rasprave svađu, ja njima govorim daj bježite dok mante se glupost, vrate se vam, dok još možete, sad eto. Prije 2-3 mjeseca javljam buraz da je stari poginuo. Kad on javlja, znači da je tako. I onda sam ja rekao da vrate se sad. Neće da čuju, neće da se vrate, neće ništa. Dino za sudbinu svoje porodice krivi oca i majku, ali kaže da je država kriva što nije spriječila odlazak cijelih porodica na ratišta. Kaže da nikada nije imao bilo kakvu pomoć od institucija da nađe posao ili da mu se pruži bilo kakva psihološka pomoć kako bi se borio s ekstremizmom koji je uništio njegovu porodicu. Država je mene, ja kad sam država trebao da budem svjedok u tom slučaju, to je to. Država je mene iskoristila na taj način i haj zdravo. Nikakve pomoći ni u kakvom smislu. Ni savjet, ni rame za plakanje, ni ovo, ništa, znači ne postojiš za njih. Vratiš se u sredinu, znači otišao si iz tako te neke radikalne sredine i sad trebaš ti opet da se uklopiš u sredinu normalno. Kako će se uklopiti kad
Svi te gledaju, prvo sredina ta te gleda ko vehabi, terorist, ovo ono. Država ti nije pomogla nikako da te uvede u to, znači da ti obezbedi posao, egzistenciju neku, bilo šta. I onda ti nađeš tu ko ono vanzemaljac. Ne znaš ni kako bi postupio, šta bi, gdje bi. Ne znam, ova država naša samo uzima, ništa ne daje. Ima ljudi, mladi ljudi u ovakvim situacijama koje smo ja prošao u takvim porodicama, recimo djeca koja su, dobro sad ove moje generacije mi smo već stariji, tako da se neki izvukli, neki nisu. Ali ako vidiš, ako već znaš prepoznati situaciju u kojoj si, ode odatle, ukloni se, odmakni se i ide dalje. Jer nema smisla tu sad čekat ništa. Što duže čekaš, to će ti teže kasnije biti izvući. Eto, država kako ne pomaže, ja sam sam sebi nešto išta. Našao sam ženu, ženio se polako, sve pomalo nekako slažu te kockice. Samo nema odustajanja, ne smije se odustajati nikako. Da sam odustao, ili bi bio mrtav ili nešto. Najbitnija stvar upornost.